Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ngayay wan ka ni ka jaka malakas ngi hinringam tip ka ay banjaya kalaway. Yay apsakin gets ni kijing barokin kot. Namar ka kongres kawan rabat kijing kular. Barokin salong ki bakhoy bat basuk banyo. Jing bam sap nakari jong ni kan sa khod no par. Vote yaka Congress. Da kipos pa ngot kinong kersan jong ba Lyngdoh upalong ukertong jong United Democratic Party na West Shillong constituency kilay simbenta hak Jingïaid rally hapok Shillong jong ka West Shillong constituency haka arpsauterik urumpang arca pulai. Ya kani rally lastang na yingsa jong ba Lyngdoh bat lapan kut pat Hamadan Muslim kabudan hakerbam hakaba ba Lyngdoh ulai jingkeren sekinong kersan haswa ban penkut ikani rally daga bagentu bakin yai ni jingmut bat ka UDP hadu ka arpenyo turik urempang arja pulai ka badai kesi baka jela maglia barok wei kan jiet ikinong mikmat batamai syaka yin dorbar thawan jong jela kia i bi nang la ban kren bi nang la ban yai penyen wangi ke jingpang jing stom ka padang kamet hak ku i ba ro isnin try just bi to i bat kan ma ki yin kesen phone try to i atras na baik pai ba pai lang pingin lang ta ni por atra pasyo mo me we pi we ikintin ki bijan mat ki balung ki jong me atra me me kin terap batira ni ki jing sa palai.
snow yang di kajing bersawa Shillong yang di galat balai kuliah baru kita idon dekat lalu kepasan juga campaign bak menta bisa setang daki kenta setang asli syawal gini di polling station di Jongi dah kentulang yepi bana berta Jingïaid jimbiang ke Jongpi ye kisam ki khoi ki prasa ke Jongpi kamenta bat Kaweh ke Jongi nin ya dekat Kaweh kesur Kaweh ke thong ban pene tana pene riu bat kersiu pat ya ki mau ki ba kan ki shu sam samba bat menta ngin pentikna ba da ji sawa jong kabom kani ke ji sawa jong kabom kanya nangi na West Shillong, North Shillong, Maulai, Nong Thmai, Ter, Barok, Kishnong, Ikendol Kisot Jogari, Nyutrap Nyawasa, Bat Kacela Megaya. Hakabam! 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 Hagati kasaun umam au mentang dalam kasaun ba majlis uwan pemura review mengenai tubuh lidah jopi pada kawan berpera bakal Kaweh ke Jongi kaskan ha kiti jogi nongilam kita yang nak berdaraja beliau bat lengkap warung klet midan satang asgi arnyau teri krembaklah hanggam dulu jit yang leti joga jingsisha kaliti jo kay bit kabyang kaliti jong kajikut kajisuba hakas syar kada lengkap lang Jingïaid sa polling station ban ay kajing tuskam hakabom 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 people
My dear brothers, sisters, and elderly citizens, before we wind up the campaign, I'm here to remind each one of you to make your vote count. Please ensure that you are on the right path. Will you get the right results? Bayo beno और जितना अपर मोप्रम और अपर जोन का रहने वाला मेरा अपील आज अभी आप पूरा मालूम है 27 तारीख में अभी खाली 2 दिन बाकी और है इस बार साथ यूरोपी का साथ आप आ जाओ क्योंकि पूरा 5 साल वेस्ट हो गया 5 साल इस नाला में फेंक दिया तो क्या बोलने और चाहिए आपका बहाना के लिए ये रास्ता आप मिला ये आप याद है क्योंकि अगर सही आदमी आप इनके साथ नहीं रहेगा कौन आएगा आप मालूम है इसलिए जो कितना लोग आप साथ साथ हम कन्वर्सिंग किया और आपका परिवार लोग जान पहचान लोग सबको आप विनती कीजिए सही नेता का साथ आ जाओ क्योंकि हम ओपोजिशन में था बिना पार आपको ये बढ़िया रास्ता दिया क्या और चाहिए ब्राइट फ्यूचर चाहिए जैसा आप देख सकता ब्राइट वेदर इस समय इस कंडीशन आपका एरिया भी ऐसा कंडीशन होना चाहिए और ये किसके साथ आप लोग सब बापोल का टीम है बापोल एकला कुछ सब कुछ करने नहीं सकता एकला मेसी जितना सब बोल सकता मेसी सुपरस्टार है लेकिन सुपरस्टार भी टीम चाहिए तो बापोल आप बोला सुपरस्टार होगा लेकिन सुपर टीम भी चाहिए साथ बोलो बहुत शुक्रिया và cái này cái kapur và ipai ba ai kalat kalenti jimpun nanti ya United Democratic Party kaseng trairi kebahe
tam bat ke fi bundu ke penyang bundu ki candidate ke jing community bat ke jing kermen ke jong ni kalong ba ki pat ba ai ke ni gendai hadin bun snem kita hadin jong khat kendai spa kendai pra bakla ai ar ko di seat ya ki UDP mendak ke di di bakan kam he kita kadang ba pat ba kinom don ha kajing ling a wan perkhat ba manu ki banya tre sibrop a sorka pat ba kim dei ban pai chawai pat namar ngim kwa ya ke assembly ke ba anam dan majority ngim kwa belum hang assembly ngim kwa ya ke assembly ke ba ki coalition partners ki keliang ngim kwa ba kan dan ke instability ha kesencar kata ban like na kata bat syua ba kin keno ba balai hap punya tribu ta bat unir doa BP tang Kaweh kasur Kaweh karai dalam pi ai tang Kaweh kasur Kaweh karai Kaweh kejing kedaulati Syah katong jong kebom UDP tenir wilas kamsok cibun ban penyat ya kesencar kadar akaba nilap bun harmoni ki amali kijing jong kejala ki bun ha kerana ka employment kerana ya kejing hiran kayo kot kejing sya kini jongi ya kendo ka siap kejing bom scam jong kamai kaji kipat ba kini di kimat kiba hakrau kiba khamat do hendai ka ba kham krau ka ba gani gan jela kai keduk mentah ka dai ka crisis of leadership kejing keduk jong ki nong hai sebagai UDP pinap bagi bun bah nak pergi kertong kita kibala biang education jangan start experience ke jing semua ke jongki ya kan law ya kan constitution kita kibadan kor ke buram ti ya dan dekat buat kita ngam artian bah ke West Shillong constituency ringkat buat kibai deki constituency Jingïaid syakaju katong syakaju kalenti pat ba un akalalenti show namar kabalada habang la bakla gila jintut gila jingam gila lenyar gila utran gila utra ai bamenta in berat no kita patkan kaya jong ke jingkerban bat ke jingdon linti wah renai kabat thamai bat kaba ai jikun hun